Hello manan kakabsat, tatakit kaduan da kami mampay iti dati nga outing ni, hinding gentay mampay iti top 4 Ilocano Sonata. Oras na asyak tayo madayo, italikan ayat abong rebeng na lae nga indak birukin tay mabukudak kanyak na iketeng lupay na sa ngem day tuy tirumbe amuk adak
pabasule Numarak-rak ayat kelangin-langin Kasikat na lawag anang baybay-an Sa naklaan mo nuwag tuog ka Umanay kengkan makita na iti maminsan Umanay kengkan tawag ken pa kumusta Uray no nasakit pilit nga awate No panunutek nga sika iyay ayate Un punuak nagkurkuranga Kaniya tinepelak ti gumura Jakin paka Imbes ngay ay wentlak saan ta Inda danes na Kasta kadi tinaput no nga agayan Ti pabasule No narak-rak ayat kelangin-langin Sikat na lawag anang baybay-an Sa naglaam mo nuwag tuog ka Umanay kengkan makita na iti maminsan Umanay ken kan tawag ken pa kumusta Uray no nasakit pilit nga awate No panunutek nga sika tiyay ayate Kaniya tinepelak ti gumura Jakin paka Imbes ngay ay wenak saan ta Inda danes na Kasta kadi tinaput no nga agayan Kasalung ay patek ko Di kasken ka Martirat tapuso ayat mo jog marik na patay kon jak marik na tadungo kasaluay jak kuden panagtuog ko Inon punuak nagkurkurangam kaniyat tinepelak ti gumura Jakin paka Imbes ngay ay wenak saan ta Inda danes na Kasta kadi tinaput no nga agayan Kasta kadi tinaput no nga agayan Kasta kadi tinaput no Dito yan nga patinggay ti video kakabsat. At sapay kumakat na gusto nyo. Ano nga naplipatan iti subscribe, like, comment, kin pakishare dati nga video. Agyam anak.